Kama na pun yelma mpa connection man na yan te so connection ama ne so ma bi rosham as usual di nyala nem voso aso gba me kadama yeto a shelti nyen yelwo ma nyen pa ma ka shezanta amabia ka mabima gwa shezanta o mabia ka te ditab dan fane ka shele na wonji odwala wonmi ko wo ko to ban da zo to zo program ma kama tampon gbale shamwama tamamma bilgo nebo pam ku yan kadma wo masolma so danki dolkena kan yela ya tamman nerba pam na difila pam karan yela bagba be soate so dango dolken process dan san walgan san jala connection kake process connection dane process dan san ko dole la no wate ndir me kan yun jiye wama travel and see, then you can learn something. So Rabo Malad na shele, we mbekan shekoro, mbogum de selmen sele, we manage on bekan shekoro, kan yara mabia, selmen sele de dir selmen tanga. Anyanya polanga, nyanya soya, nyanya MP, nyanya ye area ma assemblement shekortel zo, ka malen na hande nirba selmen tanga, selmen sele bedira. Ben shaden dir selmen tanga, nyala boana to nan. Tumboka male nirba kyan silmenten se karanya wonna la university ngub bansam ma silmenta da ba jira ba ben pa atuma ka bwa na kadama university dan san ka na shakur dan san ka na ge ba na to nan ben zanga tuition dan nan available zan son ana to tum la tuma ma ka kyan jamane itala ada countries ba bi yara ayen to la nem fo shabas lo shel polo ka ban na silmen sele de biegwele da zo temir kat zan silmen sele na ta for taba man na la shukriya kaza man gbable PhD man nan la bombon ma silmen tanga nirba nye polens man suya ma asanzal ma ka chanta pa silmen tanga karinya tunu kam dan kuna available ko yentum zo tamanta mabiso yen defila yam bohme tankan ko bi so dane ko dere kyang wo to solma ta ben kamna bedolani ma ndir nyasam wanda pana dansan da nyo kirange so dan ko dole halna no zo situation dansan ko biane tumbo tumda dansan ko ra gbobe labo wancan ma sa'am jan ko dira dan ma zaha share and like and subscribe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tala Na anan ulama na dawayi na boga pala da rashawa yinan ka salme sama tanan ba wa tanan nga boga kura da zo yinan ba wa yinan na bo currently news ma da zo bicho kam yan bola yinan ba ngona kata ta wora na tanan nga boga kura ele na za kura na yi za para kyati ke to ashel pu no pompon no connection ka dol kana be process shel ka nan an zan kana ama psilgo counter den san ka di katamna der fira wa ndiala letibunia de ba pala Europe furi ba de la Euro ka ke so biara ngongom le Italy German Spain yiman bana me shey boda the main Poland share border katimini Ukraine ba share border Latvia katimini Latvia ba share border katimini Russia ba ta share border okay oi da wana to zo song kyatinyanya connection ka zanzan kana be process katna bante yan kera purishan process kan zan kana process ka zanzan kana mabia nyangu no agbulgam atbawo yedda male walgan sam ma connection man process adan ma processing yare process kan zan kana process da ma connection man zanto ne ka yo lar zanto ko nan zanzanta ka be nyi mamman nan yam be so nan la process ma zanzanta mamman ko nan be so fan rasa zan kana so aba na ya na kadama nim vo so ngum bor goram de to no nan de rasa ke balama on bor goram de to no nan de pam okay yalma process dan sane ka pare
how was the challenge? Wula ndangere. Process ma challenge. Nyela wula ka en legi Europe driver be wula ka en in chang Europe as a driver. So there's a driving process kan yanzu zan kana ma. Na driving process kan zan kana. There's a Ghana kan yele in yisi Ghana kana bi Arabia tin shi kan nan research in yele kan yisi neman bi a kulle Ghana ta karabe wula kana. Ndela Dubai kana research ma nyele kai Dubai ma kana direct Lithuania. Wow, first history. Anyel correction ma an research ma ka go Ghana passport ka ba Allah wa ka yisi Dubai ma shena Lithuania direct. Yeah. Man kan no connection ma ka submitting documents to VSF Lithuania Global VSF. Kamasha kan process ke immigration tama temporary residence permit kan zan piana direct. Okay, VSF she ban be Ghana ma ba branch lan be Dubai ma. VSF and the be Dubai. Okay. But ma belan kanya. Anda kela process ma puni. Lo dandanye kiringi sanzan ta danda to. Dandanye challenges lo she polozan tuma danda to ranya Brian nan passport ma notary legalization. Okay. Then Daniel and Toma. I'm at long last now le Nachang Matanang and Dubai residence ID affidavit Karachang court can submit as Antoba with translation, English translation. Okay. So driving process shanda zan kana ngoma. Shabanda pun dwele zan kana. Ka ba wumle ka dwele kana ngwa be aman shabanda kana. Before kalani ma in channel ma mino zan da kun on the la process ma. Okay. Kana want to check ko chang. Kana want to check an gwadani kana kan gwacha. Wow. Chaltana congratulations that zoson ya hadome ti wumda karanya tamba bil wadda bampu to nordness ma tenyara ka shaw gwara karanya based on research ka goma so piale na kula mbala ayi deserve na ta pata nuzan zantenya dazo so driving process ma ngum bilar ba watanga be ngum be gana be ngum kama driver ma so to yan we driver den sane dam driver na be paya driver de sankara ma ngongbo tezen driver be trailer be bumbu trailer driver okay atakuleta banki so kara ma de driver dana atakuleta driver kana so ba anda submit la bumbu no bumbu kabra bwara kama bantu na melbe nyamuna le qualify nanu to apply la den ngoma. First, we na interview. Okay. We na interview na ka subume la call a video call. Okay. And na try. Lor ma do try anyam pa kalsham. Karazanye video call. Nyanga. Karanya video call. Desa so yam bo phone mata mbele ma ka driver kabanya. Okay. So I nage kala alan zan no dirgo ka azan luru man tersipe no dirgo kala zan lan tersipe no za kan karo ko de la kala lan sen tabaya. Okay. I nage be la test wama exams wama be interview wama kira la kara te kra ka reply ra. I couldn't nage dem chila when you requestable a passport
ambi corporation ma the letterhead PPC police report mbala na ambi tan shelmane the ID the ikama dimi ye Ghana kai dimi ya bia Ghana karpal darba tanga den sa den yara a drive ka gara ka din yambara ma den ya ID ma a Ghana ka din yambara ya a Ghana ka din bara ami bi darba tanga ni ma na pata ka be ikama ka be yambo hadrin ya ba ID na nyere okay so ni man ma pompon bi request ba shakam mani involve dan kam lariyeto akarna lariyeto ana akarna lo she polo kana metinye yala da bayi shapana yanwo kakala aradin yan submit documents ma ya kama Europe mama ala driven zalpana which is the bon me share tego card ne code 95 okay I'm my own properties in Mala. So I cannot the Tuana Yulare catching code 95 my course. Nkana Katna Zan Kana Bukiano Katna Lavnyanga Jelfu. Okay. Dinde nan karanyela pompo bana driving test mo. Na ba shakan kai pa request agbana a passport a Ghana karbi ai kama. So bi kunage Arian de la tecte yise be de maladin yam palo shel pour kabia anaba yisna wo maybe kaben yel yam lar ya kaza kat nan wa karnan page tecte dabna ban shaka mazaha kompar ma nan de trabi nyimma man yam bola lar na madama la shan yom ni manana kompar ma be nan ban shaka ama lar yo biene okay and your visa fee okay for immigration department. Okay. Can your appointment fee for VSF. Okay. So be saying Bashakam Tana, you will arma nage. Kapsen Bashakam Tana nage. Ka submit documents ma. Documents ma submit to Shikaipa and you will arma anti global number. Den sa niman ma sha ya malo shel fon tre yang malam zamba ma o den sa niman ma shi man ya fulu po si mbel ma domi bamman abam yiba online ya to ambala den sa yen gele la ma zan ta bada account ma ban sha kam so zabo dabyam ne ndela ni mane den tambon la shaban na dire VSF global ma on ba ka company ma de par company ma polo de be par immigration ma polo banni zan a documents ma zan can ma la aka ba jira ma okay Copy Iceland. okay oh ka won kolar nan mara pune hello awum da ma ya son da kola nan direct na Copy Iceland. Anya yo VSF global ma company ma on badira kobo ba mi la arma ba chen immigration VSF global ma banancha ajila la horoma because of banya submit agbana zanti immigration department an chantanshal ma kama na kanale union banya submit zantama information company and tamal okay so ka yela la arma zahana kana an danya mamman tsata dinyan zanga flight ticket na ban shaka ma zanyin leyan bora la'are I duela la arma nage immigration yan bayan 2 weeks time immigration no contacta Zoom call immigration man na interview okay whether I qualify and never ta visa be I will qualify and never ta visa okay so I will qualify la shana yo madam ba la yo ma by donc kan yavel po haje to ambele ma wo de sanda na interview ka bo nan record video channel la shel an yo zan ba ngoma de zahma yo immigration mani to kora ne ba dia selmin selfie la ka respond ba
da sa har bagwani la na interview ma ka file da sa ba ko garanta ta ban sha kan bala ma company ma on kashel no nan tara pone okay so because company ma on pun nga interview okay ko nin ta okay ko onin na ta ata pa do she polma kan wona pa ta go ahead ka ti immigration go ahead ka submit a documents anti immigration okay poi ka gbana submit ma okay ka migration wana yeso ko wala o ko la misalmin selaki en defila because the point is I won't misalmin yeah selaki en defila mabzilgo nyete za ha so anyete banda kola yeto aboni yeto aboko bra bohara ba vego pune bien bo ala tuli on poa zenyela zoom call okay sasha binyan ta zoom call ma bien mail am pui kami dabsir ya ka za ton call okay so aka zoom ma ka download zoom ma okay la dabsir ma bi kola ban poa first question na introduce ma manzanta ba first question bala ka yele agbana shede mbi apaso ka yele man yulum bor misa present a yul ni yeshele ka bolzanta ba okay ka bo a company ma yule company shedin yanzu azan kana gwarcantin shelma yeah bombo ale dan sa manyan pon mala agbana shanda pon so bitma ka bolle la company ma yule yeah okay bombo a imitation number yala ka bolle imitation number adimi gwanye dan sane imitation number ma before ka chan global ma a company ma punya sene banyen a company ma yen deal immigration nam sanin zanta okay da sa agwa pon apon mala number ma intanyam pun mal ban sha kam number ma ban sha kam mal imitation number mene application number amalle okay da sa ka bol na mawata ba inta ka bol na ba ma zanta ba okay then yela video call ba because ba ma picture okay na confirm nye zalama mbara be kan mbara okay so kaptom yela gbana agba passport an go bla passport ka yule balle an bo ni mishe ma ka confirmer ba system na nyenya wada nyina mbara be kan nyina mbara okay interesting okay so labin yar ma za ya ci goyi tu ka ban shi ya ban misin ma ne a qualify ma okay da salama dan won kunyala be na la vego comprehension an submit ma bayule ka bol comprehension an submit agbana ma ka bubu hamitation number ma ka nyele ka bol zan zan taba ka blan tom ke ka zan a passport shele an yan zan goma karbaza ka alblan yele yaha kalan gulnul ma na ba shaka ma za na ba confirm karshir nyau didede na nyele so from there ma tiyim ni ma ne from there ma wula ka be nan next wula ka yan nan be de boyan kana yaha ma ne next ma be yela me na ba ta 1 month be 2 months ban wala ban processi aban yare min no ben tam me application accepted okay first me na application accepted mail pune okay Caribbean capital mail na your documents is under process okay Caribbean capital ne congratulations. The government of Lithuania has approved your TRP, temporary residence permit, for 2 years. Sa yuma yi ka kwenta yuma yi gbana mbelma kana wakena tangmane. Da zahama me ayin yola sashal kama ayin na vigilant ayin worker la ay email zo da zahayan kana ay mail pune. No. Wow. So dito ko nang gawin da approve ya
Okay. Ben yela ma na ta 10 days. Na 10 days ma ban sene TRP ma kana global an apply lo chapel ma VSF ma ka chan ta pika bane. Okay. So I chan wana ka na fingerprint. Okay. Kana wala ka de ga bang malaga. Wow. That's our next. And I can't dig Adani. Then that kana Kabil Larba tanga Dubai. How was the challenge? Babe Gulandanya a feelings than tam. Ara doubter men the book I in Yarapun be and your message my career but confirm and kadama and you my baby as if the one emotion that's what tell. Yamang year una halman dana with the table and yamang and yerba. Wow. Nala nara to deal. Nara deal una so Pelma, Namana Nakula Suzure, Nasu Lula Sujalatina one. Wow, mashallah. Where is one nonsense hotel upon? Can no good to Zilfishel Puna cat lamna to try to our phone. Upon try your connection shangas and cancel intensive be Silman Tanga. Carbon nan can will my cat in Yelma. Try a intensive come with agencies covered by my wallet. Ka agent number ka final carpet agent nantanya mamma ko nang aban shaka mage. Yeah, I am an agencies and try pam buzza government so banang ban shatama la arma saba ala yuwale. Karzaha karna ko nyabo ka abu zoda biyan kana ku melvim nan ku yana anche ma anche. Kana kun nda because agent na ma nu kan face the Zabala you are in last one bara kunyala like 700 and bench Ghana cities in Dhaka and 1 billion Ghana cities. Wow, nkana chopon porto tromo tune. Agent no wakaya maybe agwa na research. Ye trama de nandla nya some interest about like and share and comment because video mama den kan da shamanyan nan la part 1 kanan part 2 dozo anyanwu watch part 1 wa ka won part 2 domi pompo katenke of flight davne no ka ta shi tamane ami danda biana ko be wanda peko wo mangana na ma wo mi te shaba ko nje ni ma house won yasan dibu be otom dibu ni mane dozo share and like and subscribe mabia to trauma fila ma after I can't lo as you do Yugi, Kakar Mashir Biarafune. Karma piano bakana lusuzure. Kakunya la Kakunya never shakam zaha ayuma yidena Karabiarafune. Karabiarafune. Wow. So Kanima from there ma Kakalam Yaula. You put a move from there. From there. Then Shaban Yamane. But approve ya 10 days ne pick ma then they can resign to ma. Ah, okay. From Dubai ma. From Dubai. Okay. That's so come ma tickets. Okay.